Paško, mi smo opet dobili priznanje za 2024. za izvrsnost Nobel Biocare Olon 4. Malo si dosadna s tim, dobili ste prošle godine, pa šta je to? Dosadno. Znaš kako je teško doći do toga? Znači, trebamo imati savršeno ugrađene implantate, određen broj Olon 4-ova koji je velik. Trebamo imati izvrsne operatere, odnosno kirurge koji to rade. Trebamo zaslužiti njihovo povjerenje da oni kažu da, mi smo ta klinika u koju pacijenti trebaju doći. Nije to baš tako. Znači nije per la finta priznanje. Naravno da nije. Evo, neka pacijenti pogledaju ko sve ima i da nije to baš tako veliki broj klinika koji ima, pogotovo za Olon 4-ove. Ok, dobiti za tu i tamo koji je implantat, ali Olon 4 treba biti dobro izveden i mora imati stvarno doživotnu garanciju. A šta je, znam, vidim sad svak može ugraditi taj implantat. Šta je tu to? Misliš implantat ili Olon 4? Ili oboje? Oboje, šta, svi ugrađuju sad. Pa znaš šta, ja mislim da je razlika u tome što je Denteli naučija iz prošlosti. I u principu ono što je različito kod nas je da stvarno postoji ta briga za poslije i upute pacijentu. Znači, nagledali smo se u prošlosti slučajeva gdje bi pacijenti dobili Olon 4 i nešto se dogodi i za par godina taj Olon 4, bez obzira što je bio vrhunski ugrađen, ne funkcionira, dođe do nekakve upale i tako dalje. Znači, ono što mi stvarno svojim pacijentima uz dvije naše, uz doktoricu i higijeničarku, prolazimo s njima upute u higijenu, u održavanje, kako funkcionira s tim Olon 4-om, gdje je važno da čiste, s čime je važno da čiste. I plus vidimo ih odmah nakon ugradnje Olon 4-a, odnosno finalnog rada, vidimo ih na kontroli za 3 mjeseca, za 6 mjeseci, stvarno ih zivkamo i zovemo da dođu, da vidimo gdje smo, dok nismo sigurni da oni sami od sebe mogu voditi savršenu brigu. To je isto kao s autom, postoji nekakav kontrole, servisi godišnji. Znate, kad vi dobijete taj Olon 4, to je kao briga o nekakvom vrhunskom autoljubimcu, da imate volje onda održavati to na pravi način. Ne želite ga baš izgubiti nakon, ne znam, godinu, 2-3 dana. Ček. Znači, šta ćeš da ima komplikacija, nije sve divno, fino, bajno, krasno? U svijetu implantata? Pa nije, znaš što ću ti reći? Mislim, mi zadnjih 5 godina stvarno nemamo komplikacija. Ali da bi do toga došlo da nema komplikacija, mora se puno faktora poklopiti. Znaš, moraju biti po meni i vrhunski implantati i vrhunski operater i uvjeti u kojima se radi i znanje, kad staviti, gdje staviti i ta aftercare, što ti kažeš, briga o implantatima nakon svega kad je kraj. Ali, znaš što ću ti reći, naši kirurzi su se nagledali svega iz drugih zemalja i naših gradova. Od failura do nestajanja kosti, do upaljivanja oko implantata, do izloženosti kad se vidi onaj crni dio, kad se počinju dijelovi implantata vidjeti, do upale, oteknuća, svega ima, znaš, ali da to je jedan skup faktora koji dovede do toga da ti nemaš komplikacija. I sad kad me neko pita kao zašto Nobel Biocare, mislim, ja nisam kirurg i ja nisam u tom pogledu stručna kao možda neki drugi. Ali to je isto, iz moje pozicije ti od mjesta A do mjesta B možeš doći i sa jednim autom i sa kvalitetnijim autom. Ali kad dođe do toga, hoćeš li doći brže, udobnije, sigurnije od A do B, onda je Nobel Biocare taj izbor koji će te dovesti do mjesta B na sve te načine. A šta ja znam, zašto mi ne daš da naručim ove kineske implantate po $2? Imamo po $2 implantate, daj mi te. Znaš šta, ja tebe razumijem sa ekonomske pozicije, da bi bilo lakše da imamo jeftinije implantate i no-name implantate, ali znaš šta se događa? Prvo se događa da sve te tvrtke nekakve no-name za koje nikad niko nije čuo da nestanu s tržišta. I onda pacijenti nakon 3, 4, 5 godina nema niti sistema za promijeniti krunicu. Znači ne postoji više sistem uopće, firme samo nestanu. A s druge strane ti moraš znati da vrhunski implantat stvarno brže, bolje i jače se ostoje integrira u kost. Znači postoji razlika na implantatu kako će se on ugraditi, hoće li brže, možeš li ti njega opteretiti i odmah dobiti neko privremeno rješenje, znaš. Da li je taj implantat gladak, da li je aktivan, da li je sterilan. Znaš, ti imaš ove implantate koji nisu niti sterilni. Možeš ti njega sterilizirati, ali ako ćeš raditi testove sterilizacije i biokompatibilnosti s kosti, onda ovih nekoliko vrhunskih brendova čini nenormalnu razliku prema ovim tvojim kineskim koje je no go da ih ugradimo. Znači, navoj nije samo navoj. Navoj nije samo navoj. Na društvenim mrežama kažu da ljudi da Olon 4
za obje čeljusti košta koliko i kvalitetno auto. U čemu je caka toj cijeni? Zašto ne može biti jeftinije? A znaš šta ću ti reći? Mora postojat, dakle naravno ne možeš bez veze nabiti cijenu i onda ne stati iza toga. Mora postojat vrijednost za taj novac. Ali pacijenti moraju znati da iza tog Olonfora stoji netko ko zna šta radi. Postoje materijali koji su vrhunski i za koje stoje firma koja je preko nekoliko desetljeća na tržištu i koja daje doživotnu garanciju i postoje znanje. A znanje je nešto što je neprocjenjivo. Znači, znanje je to koje zapravo košta. Jer različito je kad netko stavi implantat koji je završio, ne znam, nekakav tečaj, razlika je kad neko stavi implantat koji zna i unaprijed moguće komplikacije i da li je stvarno to pozicija koja treba, šta treba sve za implantatu da uspije, kada da, kada ne. Znaš, puno je tu faktora koji određuju tu cijenu, jer iza tog rada treba i stat. Znaš, nije to sad drži vodu dok majstori odu. Tako da kvaliteta uvijek dođe nekakvu cijenu. Dobra, postoje i standardni implantati. Šta njima fali? Oni su ok. Opet kažem, ja nisam najveći stručnjak na svijetu za implantate, ali ono što ja iz pozicije, recimo čak i pacijenta, jer ja sam sad isto u poziciji da moram staviti implantate. Kad ja sebi stavljam nešto u čeljust, u glavu, u svoje tijelo, onda stvarno želim najbolje. Jer znam da je to doživotno. I ako moj kirurg, koji je vrsan kirurg, kaže da on stoji iza tog i tog brenda i da on želi raditi s tim, onda ću se ja dati svoje povjerenje tome. Ali nekako ne da mi se raditi kompromis na tako važnim stvarima. Znaš, nije to nešto što je jednokratno, nije to nešto što danas je, sutra nije. To je nešto što je za cijeli život u moje tijelo. Ja sam došla do toga da svoje tijelo stvarno cijenim svoj život i cijenim svoje zdravlje i onda mi se ne da raditi kompromis na tim stvarima. Radije ću, ako treba, iz financijskih i inih razloga, napraviti kompromis na nekim drugim stvarima, ali ne na implantatu koji ide. Možeš digni kredit u Adikovu. Pa mogu ako treba. Ima da samo kod nas kredit u Adikovu da važno. A gledaj, sve je stvar šta je nekome bitno. Ako nekome nije bitno zdravlje, ako nekome nije bitno šta ide u njegovo tijelo, ako nekome je samo jedini kriterij da li je to 500 eura skuplje ili jeftinije, onda it's ok. Znaš, svi smo različiti, ali mislim da treba ta osviještenost o zdravlju i o kvaliteti svega, pa tako hrane, implantata, materijala, nešto što ostaje u tebi da to mora biti top level. Sve ostalo ne treba. Ok, onda ćemo prodati moje auto da ti možeš staviti 2-3 implantata. Mužu, šta treba?